Yange mamut ikame takutin macan sane mangkin jagi batang kita kan cerita di tengah alasnya ani gede terlindah punyan kayu nih gede-gede padangnya sama di tengah alasnya itu aduh masuk macan aduh masuk macan awak macannya itu mula gede-gede bopana aing tergawa mata ngene kukunya lagi kumisnya kering biar ngejengit pesu caring nih gitu ini ya sekian merasa adalah alasnya itu kene bunyinya nyene bani kan kayu bani liwat lebat-lebat di tengah alasnya lakan caplak bau nih lakan bes-bes pasang nih lakan pak-pak tulang nih kita nongken dari macan tadi mulanya jengkal kan cerita nih jadi ada kambing madan ni sabu iya lelah boleh kanak madan ni wiling sali iya luas kone ke alasi ngali amah-amahan aneh tekan kone iya di alasi aja kena dua bih domene ni sabu ngajak ni wiling sali mungkin amahan ada yang gede sedang itu nih ngomong ni wiling sali makasih lo mungkin buron tawa iya wilayah kedua meme lo sambil langgeng takon meme tuh ya meme ada buron tawa awang ada buron tawa go bandeng aing ikutnya lantang anyah tiang meme besau lantas meme sabar oh untuk sing delenan teken imacan nah kene jadi cening pegang sebengi apa orang sakti anggon mayain macan ane laksana kora imacan masih ngon nepukin nebe sabar ngajak nebe sali imacan takon ibu bulan buncang ibu kai kalaseh kaya nila kuasa di alaseh mesau lantas nebe sabar ibu macan ibu berarti tawang di awak kain ini bisa suapi di tanduk kain ini ide saya siwa saya belikan kai kelewat sakti budi buang saya kamar kain sambil angin yang sama ngekot tanduk ngekot kecos imacan lek tepuk kina teken ibu jo katakan beli macan kuda beli melaik beli saja mungkin bulan tawa awak ni boleh tanduk ni lagi sahur lantas ibu jom untuk sengkelenan pakai imat ini kambing tiang memusuh pakai iya jalan jadi melibatkan bareng-bareng ajak ke aleh bunyi ibu jom lantas gugune pakai imacan itu pada ngilitang ikut pada negel bangkyang nih kan cerita nih jadi semua tekan di area panen nebe sabar mesobok enggar ibu bojong teke tugas ibu kalau ketotohan ibu berjanji nyerah macan kepapat ada janji cai mereka mau good nah hanggoang masih embok sedang rahab embok idaman dari macan malu itu bunyi nenek sabun macan kelewat jejak ide ada tak kayak bojong gitu kena nih itu dia jok itu imacan mulai pati puruk ibojok berang kedegan ulian kelewat jejak imacan lantas makna dan dua ulung di jurangnya tepene teken batu pamut nih mati imacan teken bojok ini ide dari sarang-sarang kamu sampai nih kesatuan tiangnya tinggalnya senaan para
Ye